Sibai vekule vo ina hian poetry thar khoi tur kan nei lia chumi chu America ti Ellen Ginsberg ka ziania Ginsberg ka hian he poem hi kum sang ka jagwa somnga paruk January ni som pasari kha na lo zia ka lo publisha he poetry hi American how nun dik lo le nun kong dang dai tak mai fiam thu ti taka aron soina poem ania tin he poetry ziak tur hianin technique chi khat stream of consciousness kan ti hi amanga he poem hi kum sang kha zakwa somnga chawvela America indawna tam tak ama chonzo nuwa America omdan le din mun aron soina poem ani ama ero chu he poem chunga kanlu thuk tak tak ma hian charm pakhat kan shiat nge nga ya oma chu Beat Generation ti hi nia Beat Generation chu group anita a chu group chu American culture ina an influence kum sang khat zakwa somnga chau borvela ron lar chau khanita novels ya dan pa ngai takte short story te poetry te materialism te khatya ang hau kha anon rejeka chuanin idea tharan ron nei ta a he Beat Generation a writer sena an ngai poimo chu mishing ril ruput mang dik tak kha an literature kha na ron reflect turani ti te chuanin sexual liberation ti te khang hau kha an ron ngai poimo em ani tuna chuana text ha han lu ta ila tlar khatna changa tlar som pani na a chuan America itan hian thil tam tak kalau ti ve to a ka thei top kalau chwa to ani ama ero chu nang chuan ila ti ve lawa chuwang chuanin min ti beidong hle ani tuna hian sum le pa ya hausak na engma ka nei lawa tin karil rushi sel na lampang hi a thalo hle boka chu mai ba ka chuan America engtika ange indaw na zawzai te hi iti to panga engtika ange ro pui tak anga I inchal ang hianin ikhosakang atia tlar som pathum na atanga som pariat na engwangin nge ramdang te hi indaw na a ichan pui lau engwangin nge du le mamo hi inga ema engwangin nge heng technology te hi thiam a har ni America nang hi famkim lau tak ini tlar som pakwana changa som ni parukna America thil hi tharum thona tel lo hian kan ti fel thei asin tuna hianin fiam thu ka tho lawa ka thu tak ani America nang hi thamuan na hian tuna hian zoimuang hian akal san mek che a nangma a hian diklau na hian mun sang tak achan awang hianin poisoi mia laute po twal that tu amo pu ni in man an tok fo thin ani somni pasari in achanga somthum pani na industrial workers of the world tekha kachan ema chuti chuan communist ideology po hi katui pui hle ni kathathia a mei ka zu a tin zu ga in boka ama ero chu heng na thok tu te hi kachan ema antan hian thei top chua ka du thin ani tlar somthum pathum na changa somthum pasari na America socialism hi ga thlop tlata capitalism ero engata ma ka tilo sa khwana ka nei lawa wante thirti theina chau khi ka ring ani America nangma a Russian chungkwa ron pem lu thin te hi an chin dan tha le an thil ti tha lo in ti mu thin te kha nang chuan I lo thlak danglam veka tlar somthum pariat na achanga somthli parukna America tuna hian nangma nge hi ani ka biak ni nang hianin magazine in kai shwai tir le lutuka vanduai thlak takin kepo hian magazine chu ka ngai na alom ka kalna apianga ka chiara ka thil ti chak laute min ti tir thin ani chu magazine chuanin rem taka na thok turin min ti a chu tiang ka lo ni chuanin businessman le producer te ang hianin kalau lo thlingdon angin min shilani ma se chu ka ni na ni lo ke chu America ka ni heta hianin magazine chiar chungchanga ron soi magazine chiar kha aswale atina shanpa bik tak ni lawin mi puiten midang ngai dan anda poimo le lutuk zia le mani du angpo a om theilawa midang te na an ngai dana wanga midang te du dan anga wa om tum angkha soita heta hianin Times magazine kha ron tar langa Times magazine a chuanin thil
chi sang tam tak chut ania chuta chuanin mipui te kha Times magazine khan a influence na salute tuka until ti engkema khanin chumi chu tarlan ani ta Times magazine chu sang kha zakwa somnga chawvela phei kha chuanin alar hian alar vut lutuka khami kha mipui ten an ngai sang le lutukha a thalau tia aron soina ni tar somli pasari na atanga somnga pathumna America Asia hian thil ati theizwal sau maya kanram rau hlu te chu thil te takte te kan lo la khom ve te le rocket te an ni a he ram rau pui tak mai a hianin mire thei tam tak mi chan hai in le lo nei lawan oma tin mitang tam takan omboka chungte chu engtia enkola engtia cheat nge an ni chungchang chu ka soi shi lo photanga America iram mi pui chan hai tak tak le chaw rau tak tak re thei tak an om lai hian engwangin nge lo in ti buai ve chin ni mi eng sa khwa na po ni se eng kau shan po lo ni se athil ti thei le politics a atum ru na te hi eng ti kong ma in iring hlel tur ani ngai lo heta big tak khianin kau shan chungchang kha aron soina chan chu kumsang kha zakwa somnga chawvela khan America mi pui te khanin Protestant president deuh hlir an nei ta chuwang chuanin Roman Catholic an ni wang khan president chalo riau ni tur khan an ngai ta hei hi aron soina chan deuh chu JFK aka Roman Catholic ania khami kha atir kha chuanin president thatak ani thei kha an ring lo hloma chumi wanga kaushan chungchang ron soyania chuanin mitang chanchin kha aron soile na chan bok nia lang chu kumsang kha zakwa somnga chawvel khanin experiment chi sang kha ti ania mishing khan science khan mason kha tum ema chuwang chuanin mani mishing puiten chunga experiment lo ti angkha khatiang kha atam ema abik takin mitang te a khanin mitang te kha hi mipa ngai ai niama en na le annia experiment ti po a poilo tur anga an ngai khan ni tlang puita chumi wang chuanin jeans pa ka hianin mitang chungchang kha khami le kaushan chungchang kha aron soi deuh bik ta tlar somnga palina achanga somnga parukna America engtin nge heram hi hetiang din huna adin lai hianin chongchana thu chamin kalauzia ve thei te lulang Henry Fortan kar chi sang arem khoma hlokna aron nei thei ang hianem ni poem chuka ziang chu American ho thil ti danem ni atia tar somnga pasari na achanga somrukna Tom Munia World War kara oma Spanish loyalist Spanish Republic tlattu te an oma Seco le Vanzetti Italian activist ti hlumtak te kha an omboka Scottsboro Boys te kha zela diklau takatan tiran oma hengmi te hi diklau takamo pu an ni a chuwang chuanin dikna le thudik peka shatir an ngaya chwa zalen an ngaya ni atia heta hianin jeans pa ka hianin hengmi te hi aron chan tlat maya jeans ba ka ngai dana chuan hengmi te hi diklau taka ti hlum emo diklau taka zel tan tir an ni ani tlar somruk pakhat na kumsang khat zariat somthum panga a khanin voi khat chu community sau meeting hi kalautem ve chin to a mi tu po mai chu an fel em a min betha em maya ama ero chu tuna ka han ngai twa let le hianin an zawai khan spy an lo ni mai lo mo ti te karil ruwa aron lang le thin tar somruk pahni na achanga somruk pasari na America indona avakala ithil nei irau hlu te hi chan idu lo ti kasya thil chete po handik lo se nang chuanin Russian ho hi imo pu tlat maya ilaka chuanin thil engkim hi Russian ho le thil chen khat hi Chinese ho thiam lo vek ani communism I hlau ema wang hianin maksak tak mai le nuiza thlak tak mai hianin iko sachina chuwang chuan America nangma acheng te hi thil an shelo hle ani somruk pariat na changa somsari pathumna he kan buai na hi achan na hi a serious ema chu TV ate kan lo muchi na ni
hei hi adikem ni America alo dik ani ngai chuanin he society thil shelo tak mai hi kan thlak dang lam hlak anga yani ama ero chu engtin nge ka thlak dang lamang ti chu ka soi lo mai ange ma se engtin emoni tak chuan society chu thlak ka tum don ani tuna chuan teams ento ila pakhat na chuanin kum sangkha zakwa somnga malam panga indau pui pakhat na te pahni na te khatia ang chungchang kha a thim pakhat na chuan ani ta pahni na chuan nuclear welfare indau pui pahni na huna atom bomb USA in Japana athaka mi tam tak an thi na kha khami chungchang thim kha ania a pathum na chuanin foreign policy of USA in Asia rama USA in policy alo nei haute Vietnam war chungchang te po kha anianga palina chuanin racial unrest in the USA a chile chi race angzonga in thliarna na salutukle midum te in mu sitna vun ngau hau chung nun na kha anita pangana chuanin communism Russia sarkar chaktak kha khami hlau na le communism huat na te hlau na te heti hun lai hianin kan soi bel du chu mi re communist ani tia anrin lela sarkar hena anwa soi khanin khami te chung ko tan khan engkim kha top vek to ni chu mi khan communism support ti shat lo ni ta se American khan communism support ani ti in hek na lo dong ta se khami communism support tu anga an ngai kha a na chang bana ni nga society ina entle wanga thil engkim kha atan chuan a khovel kha a chevek don ani chu teams te chu an ni ta ni chuanin ka video hi minlo en saka minlo ngai hlut sak awang te in kalom em a he video po hi in lo man chang kai nge ka be se ya chuanin request te in lo nei ani chuan comment lama khanin in lo ti le anga arang the ang berin ti ka lo tum don nia bye bye vek ole